Kabening kong ngai kublay yapi baro ki parabngai kilong kmi kilong kpa dan mo hidan kilong kpa kilong kmi kilong pa ki khun samla baro ki bawan ya senglang ha kan ga smi pat ha kan ga po ngai kublay ru ya komiti jongga program kabla ibit yang kum khun samla ban sami e shipi nakar pa pinampe ya kador jonga rai pin play jingwat katkum ngaktin ga jong balai katkum na gospel ha kan ga po pamanta te ha kan ga po tengin le short rai lamba ki jing duai kan bangadang duai piro duai ke jam sim jong pi kana mo trai puli donot ba ki jing perkhat ke jong pi kokpa jingi bhavane ngi ayu trai ha kan ga po ke pamanta trai ngayang hang ne ga trai ngamlong ye trai Henry ka try kay bakan keren ka try. Ka ay ka try bakalong ka jingman toy. Ya iwe pa iwe para bangay ba kiwe piwe para bangay ki bator ring kat hakan ka po ka try. Wa ay ka try ba jing keren ka chunga kalong kum ka sahum ka try. Bakalong ka shikshak riaw shaw ka try. Pamdan jingmul ay ka try. Henry ka ay bakan keren ka try. Do ay bakan te iya ka balang ka try. Hagar tengah jong Jesus Kristus ngai ti lamba manusia berkhoi un yalam wan ai ka jing start menta pahala kata amen ngalap berkat ke bangan sam syafi nang asyong berkat biang ke bangan sam apa balang lankan jurong rokin samthia ngakan langkot tan ro yong bom nang keren telah jenjar Dekat bangadang berkat umen simjong prai pengki hanga ban keren ya kan ni ke benta kede ke gospel Jepang ke gospel ni wei pu wei ni don nala ke jinga ke jong men sim bekoi wei pu wei na kilong iramba walang na kilong temen besan na kilong pastor na kilong wei pu wei dan hang ni don nala ke jinga ke jong men sim kakum Ningkong Korean kalong kaba khat ar kat khot kaba saw hadin riu pin syam ya kata Ningkong Korean kalong khat saw kaba ningkong hadu kaba lai kashti skinong room kalong khat ar kat khot kaba riu hadu kaba pra pin syam pangidon hala ka jing ai ki jong man sim ko henai kanai kam dei ka benda ka bang ya kren hang ka por ka benda hoi ni don ala ka jing ai ka jong man sim ko pangidon kam ya kata Rekan ma syuabu cisu oleh pais salau kpa ban rano syabana kidon dikentin kadu ke jong cisu bu ai hangai pi uptha yang ai pi bangin le kata kam ke jong ajong pi wei pe wei hari pai ke gospel ke jong Matius kalong ke arpu pra ke khot ke ba kapra ke kendai arpo kibadan Bible kiba Yoshua tukin pule yakin kintian gospel ka jong Matius kalong par pra kan khot khat pra ka kendai arpo dan bayo gospel Matius Jesus ke ulawan lagan ki ulo laana buat ulo dan Hal rakyat bukti dari itu kami berkesan ke berkeluar dan berbagai segi kerja lupa pakai cukup pun pakai cukup dari kaya ki musumal je di bawah kaki bakal hukum itu biru nangan kat hal mesti harus bawa man subhasya Uji suke su ong hang ne tha kata kam ngai pi IT hang ngai pi kata kam ka dei kenyi uji su ong kumnem namar kata to khilek no mapi to pelong senran yaki ben reu baro dapen baptis yaki hagar teng ka jong pa bat ka jong khon bat ka jong men simbakoi dahika yaki ban sumar yaki ke baro kat ki bangala hukum yapi hakmi nga rong lengkat barpi halakasngi hadu ke bawaino ke protai angin pa Yesus ka gospel ka jong Lukas kalau bakhan riu ka bakhat sangi kan mau baro tolek
Saya percaya baro. To ya lap ya gospel. Haki benriu baro. Dia tahu banget. An ya penbaptis an peniam. Baru tahu banget an penram. Kebentar. Kebang aku mungkin hanya kalong. Kenma. Ngiwei boy ba syong hang ne ngiton kata kamram ka jongi. Ba kata kamram ka baningkong ka dei ban yalap ya gospel. Ban yalap ya gospel. Pada kamram ka baar ka dei anda kilange. Don kam niki ban penbaptis. Bat anda la penbaptis wat ino ya ki kamtu. De ya ki ban hikai ban sumat ya ki hukum baro ki bau Yesu ulah hikai. Kata ka dei. Bat ha kan kapor ke bamantangan ong pi ba ong gospel ni tip nama kajimut gospel kebasuk yang ka kubor babha good news kadena good news gospel don shibun ki kubor ke babha masai anda ngalayo lok rukinong ba ani empat selan layo lok kubor babha tu dena Masya yok kun senrang ngako kun senrang ni kong ngenong ba oh la syai ban selan yok kun senrang ngenong mido ngayok kun senrang pi ani kubor babha ni na dina ngalayo kali kata kubor ke babha herge kata gospel ke kata kubor ke babha don shibun ki kubor ke babha hega gospel kerkum na ka bible he kadai kasti kebening kong sikinong korin kalau ngap khatsan kan kot ke balai hadu basa pin pule jing wat hang tu pin syam ka gospel ka day ka jing yap ka jong Jesus Christ ka jing tap ka jong Jesus Christ bat ka jing lipat ka jong Jesus Christ lada ngayalap kat bangayalap hang ni lada lak sentur jonga kami sepang ka jing yap ka jong Jesus lada kami ka kerteng ka jong Jesus kata kam day gospel kajong Jesus Christ kena. Don katukane ki prasam lah. Ki bedan ki hap barit ki para. Don katukane ki kimi ki pa. Ki snyo thai. Ban hikai lagi kun kajong. Ki snyo thai man senang nak jingka ke gospel. Namar ki ong unete bam kelasyu. Langia. Herengong ya pi ke kup Ephesus kalong ke ba nriu ke ba sao hin pule lagi pa kim deon bitar lagi kon ngong tangi pa bam kepala ku muti kimiro herki dem saja daga jingka daga jingsneng utrai nganong ya pi ke kamram ke jongi kam de ban penbor ya no ban ang baptis no bersing asnyo gitu gitu baptis no sel di kapor lah ya kata kam de kamram kata kam de ban penbor mangai pi kamram ka jong pi kede tang pan nyos ya gospel ka jong turai but anda kelangai kasi ya syakmat ki benda baro an ay pi ka wi ka jingtu khana ha ka por ka bamada but lamba ka jingtu khana ngas pan kot lamba tintin ki jonga ha ka wi ka si adon wi pastor but ne pastor ni kong e udi briu awara ba babam ubadi bakrai shum shaneng bau ne pastor umnang ruban pule bhai ka Bible. Henry ki por ki bamshua. Man long pastor om dan kam malik pule theology. Man long pastor dan kam malik pule theology man tatang man hikai ru dan kam malik theology. Ha Bible college na no. School. Ki por msham dan kam. Dia ne pastor ru andau langit yau Jisu la syam yau Jisu wa long pastor ha wi ka senang ka baudan. Ba une pastor umnang banyalap. Kumyalap upol, kumyalap mangal pisibun kintian. Te ule kumno. Ushim ya ko ka bom, ti mang ka bom usyo. Kadang ri blasyo bom hang na. Lai ka bom. Lai bom nam. Lai bom nam. Padi bom ka bom usyo. Simbol UDP. Dia une pastor ule kum tau shim ya ta ka bom baru deng hau. Dah deng harendang macam. Bodoh show ka bom bodoh pertakumnya. Siapa hari sing pertaj mo kuno. Ujisu ulami pat. Bat ngalah
yoi ya ka chi jong upar tau dong uji sulamipat bat ngala yoi ya ka chi jong man la ka ski ha ta ka snong bau sa upar ta ta intien ha ta ka snong ki don ro ki brig bam ngai bat la don uwi unong nyalam na ki wei patikin hon ki bam dei kristan baru tahu isyarat bahai kau jinglek jemu langnya ulek kumno uru rai ka bom ka khamhe shu uta nong yang lam ni wei ka nyam ura shu ka bom ka phe shu bat haboyo I yau ne pastor habole kit jur ni habole sum une nong yang lam paru perta kumne lagi bam ngai uji su bam lipat syai udang tepen I yang uji su bam iek perta kenta uperta wong ba syai uji su ba mi pat bar syai ka chi jongu te pani hanga syai namar ne pastor uperta wong ba uji su la mi pat ngalayo I ka chi jongu te une bale persya pat uperta susu wong ba syai ta uji su la mi pat pani ka chi jongu hanga pani man la kasni une bale persya uperta ada ite lawan di pastor perta be itagintien bat Henry ke pasno tenat long une pastor uperta be yala ka jong kintien upenya snyo bakata ka dei uji sulami pat bat ngaloi I ka chini ka jong hagawe ka sngi une unong yang lam da ka nyampat walai sikoi ka parti jong ka jinglai nyam ka jong uhi balakot kerpang yo kalau dong lek ka janmit kumba khatwei ka arbaji ei kadang ya tang ya lenti hari cloud maka dia berkelenti ka cloud ha nya lenti kansan kalong wa phalai wis nyo ya kesu bat hakmat cuku kapal ke wei ke balik pa lingkong rumut kerengai yang ani kerengai upet kat badang pet ngai ba orang be utau beri balik hak kata kapo udah kuyu udah sim ya keteng ka jong play aja Henry utau beri beli ba pau amba bale mesyerting newat yang ayam balai mesyapting mewat yang ayam ngade uta uba betit dak bom man la si medaang syai ujisu ubalami pat pen I ya kacing jauh yang te menta ngapen I yame hakata apa pitip une breu nong yang lam boleh persya yo belai upat wat singing pasor uang Ko pastor, uji sulami pat. Ko pastor, tepli temega ying, uji sulami pat. No I ka jige ka jomo. U pastor uang penban. Bale berguslaya ga, menskiro memai imha, me pensaraya ga, janmir memai tia. To me kilek no, salayeng. Henry une upriu like isi syai Jesus. Wow. Ko pastor, balai te memnyet, ngalai ite ya uji sulami par. Bang asyam ya kaji ke jombo. Une pastor rong balai ais dengan tia. Men snyiru men penyanga, janmir mai tia me bensi penyanga. Nang ta titip une beriu pertaham ya susuang ke pastor lamenyet yang Henry ngalannyet ngalai I ke jimipat ke jong Yesus pat mai I iya ke jingit ke jong man ke pastor perta lamenyet ngat ngalannyet naman mai I ya ka jing pat ka jong Yesus pat ya ka jing ka jong bat hata por pertas isin doang
Ko pastor, what the pastor tami no nalayang. Nama pastor lai yo Jesu. Ulami pat malasiam dia ka jingye ka joko. Ka day yang pangan penbaptis no yang menta ka jamet he. Bat sika yang pensuma. Cái bánh ta mà cọ bằng rạ là bằng chính thức khả năng đấy. Tuần cam yang IP đang là penyos nhau ya gospel. Udah utrai berkata. Haka jingyem ka jang niwe po way. Hata don yam kilamat sisya yo Jesu. Don yam kita kilayok jing baptis nama kilamat sisya yo Jesu. Don yam kita ki berel kila kalabamut sisya nama kila syam yo Jesu. Hari ka basyau si kalong haka jelam ka ya ba ka way. Haka pertai ba ka way. Don Kilokistan nama ki kemeke ka jang ki Kilokistan. Bon Kilokistan disebut balang. Nama ka tengah jang ki kedan haka taka balang. Bon kejemput. Bereu jemput yo Jesu. Kipat mat yo Jesu. Pilong dalam kita jitnya ialah dek. Kila syam ni Jesu. La syai Jesu kali berkinong balai pidon nak kata balang pidon ngabut di tengah jonga ngabut di tengah jonga. Balai pidon di Lokistan, ime jonga Lokistan, ngarung Lokistan. Dan dem kila syam yo Jesu. Dan dem kila syo ya gospel, kila ngekeli yo Jesu. Haki por ki pamsyua ngal kalau kunta. Naman ime jonga ito ang balang Kris ngar madan balang Kris. Ime jonga Lokistan ngalong Kristan. Ngong ngepiman tangan ang ngay yo Jesu. Balay ka na ngay ka boleh ikon nyambaro ngong ngepi. La kalau Quran, la kalau kita, la kalau kano ka syam mo Jesu. Ulong boleh beklabuhan lo baro. Ngapulay ka Bible baro. Pangasyam mo Jesu. Long boleh jonga halor baro. Don nem na pdeng jongpi. La syam sisya yo Jesu. Ne pisibut ya lagi kami pisibut lagi pa. Ne la lek dujok ime jongpi pilih lang. La katra jongpi kali dujok pilih lang. Bon klerai me penyosnyo ya gospel. Bon klerai me penyosnyo ya gospel. Boleh klerai na maradero kipat ngai ya gospel. Upola pasal wong kumne kakamasti kemanik sikirom kalong baning kong kanreu wong kumne namal kau sole ranya gospel o Chris na ba ulong ka por ubelai ya kacing penim ya way pai way kacing penim kawan piosnyo ya gospel but ngai how Jesus wat pile ya kata kam dei kacing penim kawan na kami jong pi tapi don kapal kacing penim kawan kami jong pipi buat bakalong Kristan. Kaji penim kawan. Tapi ingat yo Jesu. Pi buat yo Jesu. Baru une obreu. Balik persyak ni kong. Une obreu balik persyak ni kong. Balik kelabang buat. Nama yo syo ya kata gospel. Baru penbuat ya ka. Wala ka dia jingkren beng dulu. Penbuat. Buang. Uji subah mipat. Syai udan peni ya kecil ujung hanga. Baru Jesu peni. Bila keli namanya dia. Balik ngadon akan kepalang Kris. Bisa keli nale balik bangalong Kristan. Nang keli wei poi mentah balik kulong Kristan pun kijibab. Nama image ngai long Kristan. Malah kai ngai Kristan. Balik pidana balang Kris pun kijibab ba image ngai don balang Kris. Ka tengah jonga don balang Kris. Ki kun jonga kita don balang Kris. U tengah jonga don balang Kris. Kita dan banang. Banglang ngai yo Jesu. Masyam yo Jesu. Palapan so ka balang bangalong Kristan. Don boleh nama kelas beriu sudah baro amdan babut Yesus Kristus. Hakane apor ke bamantang keli ke cing keli piwi piwi ke berapa ni. Ke gospel mau ngepi kam de kano ke ba ban nyala. Nesti ke beningkong cikinong Korean kalau khasan ke kat lai pusah pen pulih hang tu. Lai hang sa pensian. Bah kata gospel ka de ke cing lap beningkong cipang ke jing yap ke jing tap ba ke jing ipat ke jong Yesus Kristus. Pelengkot dia kata itu pelengkot dia pipen syai. Amdan we benong menang menjadi gospel. Nomor mano menang menang bu Jesu. Layap. Bu Jesu la mipat bu Jesu. La mipat. Patep yu la mipat. Mana menang menang. Nganang menang ya kata. Pat ngasus sarong. Am gejing sarong kejong roi. Kejong Jesu Kristus keding penakai. Bu Jesu layap. La tep yu ban la mipat.
bang ye syam ya kaji ke jumu pat kaji ngai ke jumu we po nama kata ngidon hakane ka por ba mata we po we pidon hakane ka por namar pilangai yu Jesus Kiwan hane ke jing seng om de ba mar ka tengah jang pi na mau tengah jang Kiwan jing seng ne am de da ba imei jang pi na ka dau ipa jang Kiwan jing seng ne ka de bang long ba pi syam yu Jesus